بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hande kadi misalmini on ɗo goto kala inde mum e yettore mum kala ka wawi wonde hoore leydi ko nene perpomam on Issa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara. Ko yewten hande inchallahu taala koko yowodiri si tawi goɗɗo o maayi, misal joni fure hocce tawa non andaka si tawi oɗo ko julɗo ka wona julɗo. Si tawi sikkitama siko julɗo ka wona julɗo ko nun duwa waɗede. Aslu on taho julɓe ɓe kala neɗɗo mayɗo immorde e julɓe ɓe haray o juuleta e alhaali mo woni mo woni immorde e piiji ko waɗayno haysi tawi ko bakkatuji jani o waɗayno juulete e makko o wattinoye. Ko waɗi noon juulugol ngol fure on koko wiyete fardu kifaya. Si wiyama fardu kifaya haray koko waɗɗi jama on huwugol, kono noon si tawi yoga e gaynoɓe immanike hunde nden ɓe waɗinde haray bakkaton iwi heddiɓe fo. Kono si tawi wawuɓe no ɗon ɓen salike immanade juulugol fure on ha ɓe wawata immanike juulugol ngol ma ɗum hay e goto immanaki juulugol ɓe heɓay bakkatu. Ko ɗum ɗo wiyete fardu kifaya. Joni noon si tawi julɗo o maayi, hay si tawi woni ko waɗaynoɗo bakkatuji honɗum de ka asli ko yo juule e makko. Joni noon si tawi hawri bo waɗayno bakkatuji jani wiyete kon kaba'i, wano ƴaggal ngol nene baba, wano warugol hoore, wano waɗugol shirku, wano waɗugol jeeno e ko jokki ɗum ɗo. O ɗo haram waɗayno no walike o maayi ko juuleteɗo e makko. Karamo ko ɓen ko ɗum woni ko ɓe ɓangini. Samahatu Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh muftijo o Mamlakatul Arabiyatu Saudiya nun jabori. Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ko non woni ko ɓe jabori. Allujnatu da'ima lil buhuth al-ilmiya wal ifta' Samahatu Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz wonno hoore maɓɓe ko non ɓe jabori. Tawi adike ɓe al-Imam Ahmad ibn Abdissalam ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala kankay ko non o makiri wondema julɓe ɓen haysi ɓe waɗi bakkatuji haysi ko jani si ɓe maayi juulete maɓɓe. Jon non fure on hocce fure on no wawi wonde gorko, no wawi wonde sonnajo. Fure on hocce e leydi julɓe
ko julɗo kana julɗo sabu tawde ka o maayi ɗo yimɓe makko ala ɗon few, hodduɓe makko ala ɗon few, golliduɓe makko ala ɗon few, voyage uɗuɓe makko ala ɗon few. Joni andaki few no wawi wasu tawi ko koɗo wiyen ko koɗo. Joni noon oɗo maya hunno woni ko julɓe ɓen duwa wadde. Première édition on ko duwa darede kon ko e leydi homɓo o maayi, ko e leydi julɓe ɓen ka ko e leydi heferaɓe. Si tawi ko e leydi julɓe ɓen o maayi, deuxième chose on ko darete ko est ce que no woodi ɗo avant o mayde, est ce que no woodi andunoɗo mo. Si tawi no woodi ko ɓellandete est ce que o ko julɗo wonno, hay si tawi o wonano o praticata fes kono ko julɗo wonno. Ko non o praticatano ɓe mana o fimayno, o yarayno, o yahayno club, o jahatoto, o waɗay sifaɗi piji ɗon fof, kono ka haqiqa ko julɗo. Si heɓi girriɗo ɗum ɗo ndaretaki ɗi bakkatuji ɗi o wonno wadde to juulete makko o surroye. Jon non wiyen ɗum kadi ala fes kono ko e leydi julɓe woni ko o maayi. Kon ɗum kadi ndarete ko alamandeji diina sino e makko. Misal wano sujudere, misal wano simo sunnina ɓay karama koɓɓen hino ɓangini nden toɓɓere ɗo. Si tawi mo mari wano waare siko gorko, si tawi woni wano ko sonnajo himo waɗi wano nya conci l'islam ko hollata wondema ɗum ɗo ko conci islam ni, ko wano ɗin alamandeji ndarete. Si ɗin alamandeji ɗon tabiti, haray ko yo juule o surroye. Karama koɓɓen ko non woni ko ɓe ɓanginiri. Joni non wiyen yiyaka e makko ɗin alamandeji ɗon few. Alamandeji islam on yiyaka e makko fes. Kono alamandeji keragu yiyama e makko. Misal joni yiyama e makko mo waɗi chaine wol croix on ɗo, ɗum ɗon yiyama e makko. Est ce que ñawete o ɗo wonde makko o kefero wota juule e makko. Ɗum ɗon ko mahallu khilaf hakkunde karama koɓɓe no lutodiri ɗon ɓecce ɗiɗi. Wano Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ko ɓe yaari kamɓe ko wotaw juule e makko few. ɓawo tu yiyama e makko alamande keferagu, wano mo waɗi wano croix on mayi o yollaka ndiyam, mana siko gorko o teddinaka. Si wi teddinaka ko teddingol konngol ka haala pular, sina ɗum ko ɗum wiyete sunningol. Mana o teddinaka ko mana o sunninaka. Siko sonnajo ɓe na o yollaka ndiyam. Jon non ɗum ɗo e wawɓano maɓɓe ɗum ɗo wonno. Sina ɗum enen ka zamanu men mo wuruɗen hande, iɗen andi no woodi sonnaɓe goo ɓe yolletake ndiyam. Donc ɗon on a wata ƴettirde nden ɗon ñawure ɗon tun wi'a on tigi wona o julɗo. No woodi woɓɓe ɓe hoolaki ɗum ɗon, ɓe jaɓali ɗum ɗon, ɓe yarali ngol lawol ɗon. Sonnajo ɓiɗɗo maɓɓe yolletake ndiyam, ma ɗum sonnajo on o yollotako ndiyam, woniray non. Donc ɗum ɗon tun yonata ko holla wondema oɗo neɗɗo na julɗo. Wattagol croix on kadi o ɗuma honno cross on, ka anglais cross, ka français ɓe na croix. Ɗum ɗon kadi min mi seedori gite an ɗen julɓe waɗuɓe chaine tawi croix on no e majji, tayle kadi ko julɓe, tayle kadi ɓe juulay, tayle kadi ɓe hooray, tayle kadi ko ɓe mi andi. Kono ɓe waɗay ɗum ɗo. Mi landi fiyon no woni waɗande ɗum woni ko giɗo makko jonnimo. Donc so jonnimo aray mo yiɗi yiwgol o yahi no watti. Min yawa yiɗi o ɗo ha feƴƴiti. So tawi na islam jaɓanama wattagol sifa ɗum ɗo. Gorko kadi wattino on chaine, waɗi croix.
donc ɗum ɗon ko ella njano. Kono ɗum ɗon enen emen o zamanu ɗo si tawi ko sifa ɗin ɗon peyiji ma sifa ɓen ɗo yimɓe haray ɗin ɗon tun yonata ko on tigi ñawire wonde mana o julɗo. Kono joni arten e konguɗi kara ke always ide wiide kala ko wonɗen yewde ɗo haray koko windi en hottota ko yewten ko ɗum waɗi haray yani kala ɗo e ɗiɗi so ɗaɓɓiti en o landike en dalilaji ɗi en addanaymo yani ko alda e sikkitagol ko waɗi noon ko wonde yewde ɗo konko ko windi waali e defte haray na ko wona e hottede wowle tun. Iden karamo koɓɓen hino lutodiri ɗon wano imam ahmad ibn hanbal rahimahullah kañuma e ibnu qudama ɓeɗo hiɓe yaari wondema on ɗon neɗɗo on ɗon o lotitake kala ka bada e o sana'i kadi on ɗon kadi ko deftere goo ɓen ɗon kadi ɓe jaɓali ɗum ɗon ɓe inni on ɗon on o lotitake o juule fes ɓa tu yiyama e makko alamandeji keferaku ngun haray o juuletake. ɓeɗo ƴetti fi sortagol e jiɓa e o ma o juulete wano lujnatu daima lil buhuth al ilmiya wal ifta wano cheikh mohammad ibn salih al usaymin cheikh mohammad ibn ibrahim ali cheikh kañumma ibn hajar al haytami kañumma ibn abdil bar kañumma honno wiyete ibn taymiya rahimahullah ɓeɗo fap hino yi'i wondema on tigi o juulete on tigi o lotete o juule kono ko honto ɓe itti ɗum ɗo ɓe hotti ɓe hotta ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam makuno kon kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kala bobo jibinaɗo o jibinte ka nder dina islam sabu ɗum ɗon ɓen ɗon ƴetti on asli ɗon ɓe inni o juulete. joni noon ɗo konto yewtuɗen fi mum joni noon si hawri koye peeji heferaɓe wiyen wano exemple yimɓe hoɗuɓe leyɗe porto ko ɓe yiyata ɗo yimɓe no maayi ɓe adda message ji kaari maayi o ɗaɓɓitama andaka kon boni famille makko ko hondon ɗo iwri ko honno si fori kaydiji o yiraka hay hunde ino photo makko on ɗo andituɗomo woyo présente ma hollu famille mum on ɓe ɗaɓɓita fi makko. Si tawi goɗɗo hoccama e leydi porto misal leydi ka hefere woni majorité gorko o woni ma sonnajo haray ko on nun kadi darete ko ɗi piiji ɗi lintuɗen ɗa ko ɗo waɗi karamo koɓe goo inni wano ka bada o sanae o inni goɗɗo no andgol diina islam wongol e dina islam gogo ka lasli ɗiɗi ka leydi tati ka alamaɓe ka lasli bi mana si nene on tigi e ben makko ko julɓe aray mo ƴetta ko julɗo ha o feñana ɓen tigi ko wona ɗum ɗon ɗiɗi ka leydi mana leydi ndin ka o maayi ɗon mana si ko leydi heferaɓe ko jiccinte ko koye maɓɓe o jeeya ha feñana ɓe wona no woniri si koye leydi julɓe koye maɓɓe o jeeya ha feñana ɓe wona no woniri ko ɗum waɗi cheikh mohammad ibn ibrahim ɓe landama masala dina masala mo ɓe landa on joni goɗɗo ara saudi ɗo o maaya o loote ɗo o naɓe ka julide nelaɗo ma o naɓe makkatal mukarrama o juule ɗo joni minen ɓe wonɓe juulude o minen min anda aussi ko julɗo ka wona o julɗo yomin juulumo tun ɓe maki sabu on nun sabu ko ndara kon ko asli nokkure woni ɗo nokkure nden ka o woni ɗo joni ɓa tun mamlakatul arabiyatu saudiya leydi ndin ko leydi islam ko yimɓe julɓe woni ɗon o woni ɗon si o maayi ɗon ko asli ɗum ɗon o ƴettete o considéré ha yi e contraire ɗum ɗon ka bada e o sana'i ko non o waɗi ko ɗiɗo piiji tati neɗɗon andirte go'o ka mawɓe makko ɓen si tawi mawɓe makko ɓen ko julɓe ɗiɗi leydi ndin ka won ɗon tati on ko alamade mana darugol sima on ɗon
yeso makko ngon e ɓandu makko ndun est ce que no wodi ton goɗɗum ko wawata tindinde oɗo ko julɗo misal simo teddina misal simo mari batte sujudu ka yeso makko misal si tawi mo acciti waare misal simo mari wano tintorkun e gosorkun ka onno ka jiifa makko ko heewi kon ɗum ɗo fof ko hollata ko yimɓe julɓe ɓen andira sifa ɗi ɗo piiji. idan si on alamande ɗon tabiti ɗum haray ko yo juule honno wiyete o surre. jon noon si tawi hawri o maayi e leydi heferaɓe ɓe yimɓe ɗo yiyaka o fes ala hay goto anduɗo si oɗo no hari koye dina woni walla na dina wonno. alamandeji ɗin darama enele ɗi yiyaka e makko few andaki batte wo ko wiyete julɗo yagal ala e makko nole koye leydi heferaɓe o maayi. ndo karama koɓɓe no lutodiri imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wano wirnoɗe noon ibnu qudamat al miqdasi e woɓano maɓɓe ɓen ɗon no yaari wondema o juuletake ruttugol mo kala sili sabu tawde leydi ndin kaw maayi ɗon ko leydi heferaɓe et puis encore heɓaki hay goto seediɗo e makko koye dina woni tata ɓum ɗum alamande fuu siyaka e makko si tawi ko julɗo automatiquement oɗo kamɓe on ɓe inni o jultake. kono imam ibn abdilbar ɓe maaki o juulete e yiltitagol kala sili o hadith mo janguɗen nane fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. imam ibn taymiyata rahimahullah ko on ɗum waɗi si ɓe maaki neɗɗo mo bakkatuji jani ɗin ɗasi o waɗi ɗin ɗon o maayi haysi ko woɓɓe goo immi juuli mo haysi na fof ella ala nde woɓɓe goo leppitotoɓe ronka mo juulude wo ko fi yaggingol yimɓe waɗoɓe sifa ɗin ɗon bakkatuji ɓen wota ɓe wattuɗi ɓaaɓe andi jakasi ɓe waɗi ɗum ɗon si ɓe maayi julɓe ɓen juulataɓe joni ko seeɗaɓe ni yehi juuli mo ɗum ɗon sunina heɗiɓe ɓen fi wota ɓe yahoɓe waɗa sifa on bakkatu ɗon ha ɓe heɓa sifa on tana ɗon ɓaɓe andi hande kay si ɓe julɓe ɗo juulali ɓe haray laawike ko ka Allah ɓe suti ɓe inni wo bina e dow tawde nelaɗo sa sallama ma kay no yimɓe ñawliɓe ɓen ɓe maayi ɓe inna sallu ala sahibikum juule e siɗɗo mon on ma wondiɗɗo mon on ɓe inni idan si tawi woni woɓɓe go leppita ko sunna ɓe waɗi. imam ibn taymiyata ko noon ɓe makiri si woɓɓe go yiltike ɓe juulali sabu ɓeeɗa ko bakkonɗinayno ko waɗa bakkatuji jani haray ko sunna ɓe waɗi ɓe maaki kono noon ko nde ɓe juulata ɓe ɓuri moƴƴude sabu honnum sabu asli on imam ibn abdilbar kamɓe to kala sili honto woni ton ko wondema koye islam on o jibina joni ɓay koye ɗum ɗon o jibina aray ko yo juule nen haray imam ahmad ibn hanbal kamɓe ko ɓe yiltori ɗon ko fi hentingol laawol ngol inna kamɓe tigi tigi on ɓaatu yiyaka e makko alamande hay fus tawi koye leydi heferaɓe koye ɓen ɗon o ruttete ko wani noon hadith kadi no ton sifiɗo sifa ɗum ɗon mo sahabajo landino nelaɗo sallallahu alaihi wasallam nelaɗo jaabi nelaɗo maaki on ɗon koye ɓen ɗon o jeeya wigol makko on ɗon o jeeya imam ahmad ibn hanbal mahi ɗon natti oɗa e yimɓe hefera ɓen ɓawo maayi ka peyi ɗon tawi alamande hay fus ko wiyete julɗo yagal yiyaka e makko. idan komi woni on yetade ɗo komi adda ɗin ɗon dalilji ko yon andu ɓeɗo karamokoɓe fof goto kala e maɓɓe ko yewti kon hino o hottaki tun o woli koye dalilji hadiseje nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe ƴetti ɗum ɗon wiwɓe ɓen kadi yo juule hay simo waɗi bakkatu jano honɗum de e ko fi gamidiya oya sonnajo ɓissa makkon ko andaɗo ɓennamo gamidiya sonnajo andaɗo o waɗi zina ɓe fiɗimo kaaje haw maayi kono nelaɗo sa sallam juulunomo on ɗon hadith himo ka sahih bukhari on hadith ɗon hadith ko selluɗo mo ka sahih bukhari
sonnajo waɗi jeem o fiɗa ha kono rasul sa sallam juuluno mo. idan ɗum ɗon holli wondema hay so on tigi waɗi bakkatu jano o maayi deeke ko julɗo haray mo hana juulede. ihtisaran ka raɓɓinɗinagol haray si goɗɗo o maayi noneji ɗiɗi ndaarete ko honto o maayi ka peyi julɓe ɓen ka peyi heferaɓe. si ɗon andama yilte e toɓɓere goo kadi honde wonden toɓɓere hino woodi anduɓe mo ɗo andi mo wondema ko julɗo walla na o julɗo. si ɗum ala ndaare e ɓandu makko ndun si alama nde islam ala e makko. si alama nde islam no e makko ko yo juule. si alama nde islam ala e makko hande kadi noon si tawi woni jama yondinoto ɓe juulamo. kono noon ko ɓuri tabitude kon e karamakoɓe ɓurɓe ɗurde ɓen ko wondema ko yo juule. tentini noon siko ka peyi julɓe ɓen o maayi. sika ka peyi heferaɓe ɓen imam ahmad ibn hanbal kañum woɗɗiti karamakoɓe heddiɓe ɓen wi yo juule. imamu shafi'iyu rahimahullah kamɓe kadi ko ɗum ɓe ɓangini wondema hayso maayi ka peyi heferaɓe ɓen gal yiyaka e makko koyo o juulire sabu hadith mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam makiri o ida matala onno kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. haray sen ari ɗo wono wireten noon haray jutinta yewtere meɗen nden daroto wona waɗo. hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sallam. woɓɓe gono landi ɗo numéro on haray inchallah on hendoto numéro on kono yahay ka messenger mi jonnira on ton numéro on. ɓeyni wo kon ɗum woni ñawore si tawi woni goɗɗo warama hara ko goɗɗo go o wari mo ɗum ɗon no heddi wargoji ɗi façon wargoji ɗi no ɗuuɗi. ɗum ko wiyete qatlul amd mana wargo teware. wodi ko wiyete shibhul amd mana nandi e teware kono haqiqa na teware kono no nandi e teware. no wodi ko wiyete qatlul khata mana wargo hara ko dow faljere ko alda e teware. ani ɗiɗo fo hino jokki nder ton. hino heddi kadi neɗɗo wara ɗon e alhaali mo wara on koye hoore hon ɗum o wara. almuhim ñawore warɗo normalement ka islam si goɗɗo wari ko yo ware. kono noon ɗon hino waɗi pecce. si tawi woni goɗɗo o wari hino wawi wonde hara ko yo ware. hino wawi wonde kadi hara ko yo ƴette ko wiyete ko diya. diya neɗɗo waraɗo goto ko gelo tendere. tendere enen en ala geloɗi ka peyi ka ɗum ɗon waɗi ɗon ko ɗon ɓe yahata ɓe ndaara yimɓe joma islam wonɓe ɓen ka nder leydi ɗon halfinaɓe fi affaire l'islam on ka leydi ɗon ko honnu woni ko ɓe waɗi principle fi neɗɗo warɗo goɗɗo diya waɗaɗo on ɗon waali ɗon. wano zakka on kadi si hitande nden timmiti fi ittugol zakka on ko ɓen ɗon wallinta nde hitande hikkare ɗo ko embere ɗi ɗon mbuɗi mo heɓiɗi donc ka leydi ɗon kadi hara ɓe wallini ɗon embere mbuɗi kon titata si tawi woni o wari honno wiyete o wari hoore dow faljere o yittay diya. na wondema o yahay tunde o inna halas lanni o yittay diya hay si tawi ɓe inni ɓe yaafike ɓe waratamo. si tawi na ɗum ko yo ware kono si ɓe inni ɓe yaafike ɓe waratamo non o yittay diya. misal joni ƴetten exemple goɗɗo no doginde oto hara ko karuwal e misal mo bakki yimɓe nogayo ɓaawo ma nogaynayo ka nder karuwal mo yaade o yehi o bangi otowal ngal yani ɓe yimɓe ɗo fop maayi kanko himo wuuri. konno ndarete ko tawi o tewi mana none tewagol ngol o yehi o haɓɓitike o yahay o dubla goɗɗo o yahi o tappo yotowal ngal nokgo ɓeeɗa maayi ma ɗum o woye o inni mo evitude o tewi pas o yilti wala on o yahi o nato ye maadi o wari ɓeeɗa fo ma ɗum o ɓe waɗanimo signal light boɗe yo daro o yahi o fonsi ɗon o feƴƴi
ɓatun kaydiji makko ɗin hino manki ma ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo no manki o fonsi by right oɗo ko yo ware par ce que o tewi joni noon so tawi ara o hawru o tewaki goɗɗo ari tappimo ɓeɗo maayi kono kanko wonno doginde kanko si tawi mo wuuri si o horanay ɓeɗo ɓe fop maɓɓe goto kala lebbi ɗiɗi jokkodirɗi wona lebbi ɗiɗi jokkodirɗi goto yo horata ha gasa o inna ko fi ɓeɗo fof dey ko goto kala e wonki munkin o horanay mo lebbi ɗiɗi jokkodirɗi ha yimɓe no gaynayo ɓen fop ɓe timma hase goto kala ko wonki feere wonki makin e wonki ankin na goto sen fo e ma o horanayla lebbi ɗiɗi o horante lebbi ɗiɗi idan haray fi affaire wonki na hunde ko fijirte amma non mayɗo on ɗum ɗon no heddi e allahu subhanahu wa ta'ala e makko kanko neɗɗo mayɗo on e golle ɗe o wonno e gollude ɗen kaduna ɗo ko ɗum ɗon o ñawitirte amma ko o warako Allah ñawoya e warɗo mo on feere amma kanko ko maayi kon ɗon himo mari joddi ɗum ɗon feere kono non bakkatuji ko faggiti ka aduna ɗo kon kadi ɗum ɗon haray no habbi mo feere ko napiji jogodiroji haray kono ɗinoto ɗo inchallahu taala mi salmini jama fof mi salmini ɓe gorne jasakumullah khairan wa baraka fikum ko nene goto mo on Isa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mo pita ware ya ley miro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh